Masakin Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOOM ni ho zo se na bon ni ko pa tunung jong VANNOI THUSOH chum chum la chum ho ana be khom ki no ite achi sa kum nga sunga dinga amasapin thilso hinalai din North Korea in ballistic missile chu Japan lama anakap kin una hi ichito kilhan chun Japan in akiven na thaya lom tampi ana chil ha piu vin ahi United States in Pyongyang chalo na chu ti zanum ta le humhal ta chalo na hi ana ti na hi North Korea te hin Nisim li ni khwa chu ballistic missile chu Japan lam kaya anaka mova kilometer sang li le jagum alen zowa Pacific tipi chunga ana chu ahin achi sa kum sang ni som le sagi kuma ana bol zo wapat tu chunga hi amasapin na hi South Korea le Japan officers wa kontu lut dungzuin North Korea tin akap do missile chu intermediate range ballistic missile hi ativin hi Japan Prime Minister Fumio Kishida in apet penin hata demna ananay na bana achi sa panwa missile test bolna North Korea in anayzing na chunga tu chungam sung hopa hitabang missile test bolna anay naw chunga hin hatain phamo asa na thu na phongin hi Kinchat phalobia North Korea tin humhal ta missile kamna anezi un Japan gam sunga agang theipina kigalgin na anezi uvin apet penin salam gam kaisia train leading ho zo si vo hai an hin passenger sanga simin akihon ka nga in boina anato na hi Japanese authorities hon loudspeaker ho mangsan mi piten kisialna LAHKHOOM tisu underground shelter ho agang theipina azut dingo ahilo le building that ta anoi hoa kisel dingun anaphongun chule gamsung salam gam kaya khupi ho zo se missile warning siren activate ana bol so vinahi ichi tu su chu gamsung pumpia news zo sin athupi pinin anal ha do na hi South Korea President Yoon Suk Yeol in North Korea chunga gi na khauta ananezin North Korea in kilom lo ta chalo na anai na chunga atato a sipai lam hizong le don but na kinaiting chule VANNOI to home pi gam ho to kithoa don but na kinaiting a hi aniti na hi White House sa kon thu pon do in chalo na chu hangsung bit na susi thei a hi atina pa na North Korea in United Nations Security Council resolution na samwa akoi na hi zong aniti na hi United States Secretary of States Antony Blinken in hichi tu to kimenin Japan le South Korea gamte niya Foreign Minister teni phone anabolin aniki hopin United States in gamte ni sunga defense lama commitment anai ho ngai chat dungzuya asu bulit ding dano an het sai na hi amana sai be na gam thum hon ki jok mat na ti chu trilateral cooperation gam kai sunga bit na om theina dinga phata atu sa dingun an sai na hi India gamsunga police department sima dinga dai mo umta thilso khana achi sa Nisim tum ni khochun jamule Kashmir a senior police officer khat ginmo thei umta in anathi nahi officer Heman Kumal Lohia kitipa hi jamule Kashmir gamsunga dinga tulitua director general of prison in charge a ato lai chu ahin achen na in mona ginmo umta kondisana anathi hi Police akon thu kimudung zuin insunga agi thu pi tisu domestic helper apang pa chu tu chana agai na ki helovin aki selmang to honin ama hol na hata chil ha pi hi ativin hi ichito kilhon chun tu te dia thina chung changa gin mo chu agi thu pi domestic helper pa hiding in gincha jong hi agiti officer Eman Kol Lohya chu apindana alol kia ana ki Hetna hin ichi si chu hilova ata sa chunga ki halna maha apun hi agiti Polisa kon report nin asai bena insunga CCTV ki koya kon modo thei chu domestic helper pan tizat ta chon na chu anei zo wa azam do pen hidinga gin chat chu video footage sa chu modo hi
ama pa hi achi sa lagup masangapat officer pa inahi na anato ahin ami hi na migum thim chule lunggel damlo na nei mi khat chu ahi akiti police on holchil na achi la pijing layo ahin tu chanhin galgu bolto kimatna imachawang amudo nai povinahi inla document tham khan amudo udung zuin mi pa ti su helper pa hin lunggel damlo na aneidan lekha wa kun mudo thei ahi akiti alangkhana Jammu and Kashmir agalgu bol loi khanin online mangcha tu su an bol nawa thilso chu amoho bol dana asayu to lonin nailam cha gamsung vilna Union Home Minister Amit Shah in anaiding to kimatna abolowin asayu nahi inla hichi thulut chu ichana adi na umnamti photchit ahi poyong akiti India gamsunga dinga kitetna asang loi simlai tampia dinga khunung lampi simdo ichan a hiding ki het do na z main entrance chu achi sa kumachun compromise an hi akiti na hi India dinga intelligence agency linpin Central Bureau of Investigation in a holdo dungzuin ichi thilsu nazo sila ginmoa chu Russia mi pa khan hi atiu to lonin Kazakhstan akon New Delhi muna Indira Gandhi International Airport ahung lonsun anamando tavinahi Russia mi Mikhail Sargin kitipachun achi sa kum sangni somni lakhat kumachu Tata Consultancy Service software chu hack anabola exam tolai simlai ho computer terminal akon remote control anabola simlai ho khela kut sochun exam chu abolova aman tampi pi akilawa bailam ta simlai hon lolhinna anene yo hi akiti ichi tu chu he do hi tol hona CBI in case register anabola ichi gu cha na to kimatna computer sule akimat pi man cha hozo sisu anamat do hi tin authority hona sayo nahi thulhunin asai bena ichi thua chun gamdang mi somthum walin zong pan ala dingun asui do un Z main exam se hilova gamsunga online exam tampia zong na to nahi anay dingun ginmona anayo vinahi Russia le Ukraine kika idawna phatnan amano lona chunga Russia in nuclear garment cha jingzong aman ngapcha dan thu in VANNOI aloso jingwangin Ukraine President Volodymyr Zelensky in chamna umnading hisongle Russia President Putin to khihoding kiti chu ahi thailoading ti chu impossible ahi anati nahi chamna umnadinga khihoding ahi zongle Vladimir Putin to ahilova Russian President atha achomjo kha to hiding ahi ati nahi Ukraine sipaitian thanglam Russia te defense line hozong asuke zawtawin solam kaya zong hatain offensive abolo akelin on hatin amasal piovinahi Russia in anato pha gampheng tampi zong anungla zawtawinahi alangkhana Russia ten misailin Kramatorsk muna in munga vel anakapsi un chule Kharkiv kaya misail akap nawa infrastructure pachompi su sinahin milam khan in zong thina na toinahi Russia in pi Upper House of Parliament Ukraine gamkai liho ala tha ho het pinale Russia gambung hina vote anabolovin Federation Council tia ki he hosun kilung tu tin gamkai liho su annex bolnadingin legislation to rectify abolovin hi Lower House azong achisa ni khwa na phatsa asaw ana hitai hinla kai fle wesen gam tampi ho sule chamthat gam pasompin iti zongle Russia panetsu het pi na kinai loading ahi ati kino hi alangkhana Russia President sule hotliner hon ichi gal thwa nuclear garment sa manding atiu to honin United States in ihamtia Russia in Ukraine chunga nuclear garment sa ahin men khale United States in zong ale thu na nuclear garment sa amandingun asayo nahi
VANNOI miho sa la het theita Tesla company nei tu CEO Elon Musk in Twitter mi million tampi anung zui ho anga Ukraine le Russia ki ka angai dan anasaya Ukraine in chamna umna dinga gambe Russia api do sule neutral la ding thua pol anabol na chunga Ukraine officer tampi VANNOI Ukraine na mite sule Ukraine President Volodymyr Zelensky lungthim na satain anatong khain don but na khautin anane zunahi ichu Elon Musk sin ngaidan don but na in Zelensky in Russia le Ukraine support bolho koizo onangai sangem ti hilin chona anane zinahi Elon Musk sin hichi iboina thua chu United Nation vet swinnoya election tha bola mi pi dei kilhanna tha sa ding ichi dungju ya mi pi dei hlan a hile Russia in Ukraine da la han ti chule Crimea gamchu ai ti chu sangkhat jako somsegi le thum changeya Russia gama hi ti chule Crimea gama tui thiang nung pi ding Ukraine koimalam bello neutral la ding a hi tia ngai dan ana sei ho chu hata daudal na don butna ana uma a hi inla Elon Musk sin hi chana chu ngalova Donbas le Crimea gamsunga chiang hon Russia le Ukraine hoilam kainom ovem amho dei kilhan uhan tia ana sei be kit hi Ukraine mi pite chule Ukraine ngai lo apan pi hon Elon Musk su hata sei sit le demna ananei kit on chuzong le Lithuanian president pan Elon Musk demnan Musk in na Tesla kangchu midang khanin ki gu mang hanlang hile akigu mang pa chu agari kang nei di ta pa hiding ham tin anadon but hil kinin hi inla Elon Musk sin atu sai ho chu thupi zo hi zong le ho asa lo danin anasain amani chu asai lo na chu isigal ja kazama VANNOI mihim simsan lowin thina atoding zo chu akho asa ja angai dan anasai zo in hilchitna anai zin hi Africa gambung sunga puina jingna Somalia gama Iran regiona local Somali government headquarter khatchu Al-Shabab galgu bolhon buluna anane uvin mi somni valin thina atun som thumlagu walna satain kisu khana anane zunahi ichi ki buluna anasu cha Iran governor Ali Zaidi Usmanin asaina ichi ki buluna achun gamkeya health minister pu chule Deputy Governor Panjong Thina anatoe anatinahi Governor puna sebena amasapena building lutna gate na chun bom hat akhat na pu ke in chuzo chat chun bom tam pi po dinga gin mo truck lin ta khat chu headquarter chun alhai lunin chuzo win gimnai ta in apu zae anatinahi United States General Secretary Antonio Guterres in buluna chu hat in demna ananezin Somalia gamsunga chamle lungmun na thaina dinga VANNOI gam kilai khom na hon mi pile Somalia government atusap dano anapong doi nahi ichi thilsu hi achi sa October Nisim khat ni khwa United States in drone mangcha Al-Shabab galgu bolam kailin khat anathana thilsu zuwa bulo nahi anayu vinegi se nahi alangkhana Somalia government akon tu phondo dungzuin United States ten athapau Al-Shabab telam kai pusu Al-Qaeda to kimana galgu bol anaput do khat nahin ama khona hi achisa kumsang nilagup kumapet gamsunga mi te sang azain bombinga thina atu o hitai ativ nahi United States Africa komana kon to pondo dungzuin ichi galgu bol lam kai pa athana uchu Somalia capital rapet kilometer janile somthuma gamla thang lumlam kaya muna airstrike na thaw hi ativ nahi THUSOH panapat na sinasin nga hazaw si asung siwa agip pagipanaw kahit pa uwi THUSOH thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si bay